Yes, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye akababaro, ni inkuru yabereye mu karere ka Karongi aho umugore yishe umwana we w'amezi 18 akomeretsa undi mwana w'imyaka 5 mbere yo kugerageza kwiyahura. Ni inkuru yasize benshi mu gahinda gakomeye aho abaturage bibaza uko umubyeyi afata umwanzuro wo kugerageza kwica umwana we yibagiwe igise yagiyeho. Ese ni iki cyihishe inyuma y'aya mahano? Ese ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa hari izindi mpamvu zikomeye zidahise zimenyekana? Kurikira iyi nkuru ikomeye y'akababaro iteye agahinda kugeza ku musozo wumve ukuri kose kuri iyi nkuru. Ndetse ese uyu mugore we yahise agerageza kwiyahura bigenda bite? Ese ninde wamubonye agiye kwiyahura? Ese uyu mwana we wakomeretse byagenze bite? Ese yabashije kujya kwa muganga kugira ngo nawe atahasiga ubuzima? Ibi byose ndaza kubikubwira muri iyi video n'icyabiteye kugira ngo yice aba bana. Mwijoro rituje mu mudugudu usanzwe utekanye w'umurenge wa Twumba mu karere ka Karongi, nta muntu n'umwe wari uzi ko hagiye kubera inkuru iteye ubwoba. Ni inkuru ishobora gusiga amarira n'agahinda mu mitima ya benshi ndetse n'abaturage baturiye muri ako gace. Abaturage nabo bumiwe bahise bagwa mu kantu ndetse n'ihungabana. Umugore cyangwa umubyeyi yahisemo gukora ibikorwa bidasanzwe kandi bigayitse rwose, ibikorwa bya kinyamaswa. Ni igikorwa cyatunguye buri wese uri kumva iyi nkuru. Uyu mugore yishe umwana we muto w'amezi 18, ubwo ni umwaka umwe n'amezi 6, ndetse akomeretsa n'undi mwana w'imyaka 5, maze nawe agerageza kwiyahura maze biranga. Ese byagenze bite ngo ibintu bigera ahangaha kugera kuri uru rwego aho umugore afata umwanzuro wo kwica abana be? Urumva nicyo yaragambiriye, nuko Imana nayo yahabaye. N'amakuru aturuka mu murenge wa Twumba avuga ko ibi byabereye mu mudugudu wa Duhati, akagari ka Murehe, aho umugore wari usanzwe abana n'abana be yagaragaje imyitwarire idasanzwe ya kinyamwaka mu ijoro ryakeye. Abana be bari baryamye basinziriye nk'uko bisanzwe, ariko muri iryo joro nibwo ubuzima bwabo bwahindutse, ubuzima bwabo bwa nyuma, kuko umwe yahasize ubuzima yitaba Imana, undi ubu ari kwa muganga kandi nabwo ararembye cyane. Umwana we muto wari ufite umwaka umwe n'amezi 6 yahise yitaba Imana, undi mwana w'imyaka 5 asigara akomeretse kuko yakomeretse cyane bikomeye. Ubu ngubu akaba arwariye mu bitaro. Nyuma y'ibi byose uyu mugore nawe yahise agerageza kwiyahura, ariko niyapfa kuko se w'uyu mugore sindi ku bwabo Eliyezeri yavuze amagambo akomeye agaragaza uburyo yabaye mu buryo butunguranye. Se w'uyu mugore yagize ati, twatandukanye nka saa 6 z'ijoro, abana baryamye, ashobora kuba yarabishe basinziriye batabizi. Aya magambo agaragaza ko ibi byabaye mu bintu bitunguranye. Nta bimenyetso byari bihari bigaragaza ko uyu mugore ashobora gukora ibi bikorwa bya kinyamaswa nk'ibi. Abaturage bari bahari aho ibi byabereye bavuga ko batunguwe, nabo baguye mu kantu. Umwe muri bo yagize ati, ni inkuru y'incamugongo, ibintu nk'ibi twajyaga tubyumva, tukabyumvira ku maradiyo, tukabyumvira ku mateleviziyo, ntitwiyumvishe yuko ibi bintu bishobora kubaho. Ni ibintu bigaragaza ko ikibazo kiri kugenda gifata indi ntera y'ubwicanyo. Umuyobozi w'umurenge wa Twumba bwahise butangira iperereza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Imana yemeje ko iperereza rigikomeje hagamijwe kumenya impamvu nyakuri yateye uyu mugore gukora ibi bintu. Ese yari afite ikibazo cyo mu mutwe? Ese hari amakimbirane yo mu muryango? Ese n'ubuzima bubi yari arimo? Ibi byose ni ibibazo bikomeye bigiye kwibazwaho. Kugeza ubu nta gisubizo kizima nakubwira, kuko ubu turi mu iperereza. Nitugira icyo tumenya tuzabamenyesha. Ni inkuru twigisha byinshi, kuko hari abantu benshi babaho bafite ibibazo bikomeye mu mitima yabo ariko niba bigaragaze. Iyo batahumurijwe rero hakiri kare bishobora kuvamo ingaruka zikomeye nk'izi. Abahanga mu buzima bwo mu mutwe bagaragaza ko depression cyangwa stress n'ihungabana bishobora gutuma umuntu afata icyemezo gikomeye kandi kibi. Niyo mpamvu rero hari ingenzi kuvugana nabo mu muryango, gusaba ubufasha mu gihe bikenewe, kwirinda guceceka ku kibazo nk'iki gikomeye. Ni inkuru yo mu karere ka Karongi, ni isomo rikomeye ku muryango nyarwanda. Ni ubutumwa bwo kwibutsa buri wese ko ubuzima bwo mu mutwe bugomba kwitabwaho nk'ibindi byose. Twihanganishije umuryango wabuze umwana, nifurije gukira vuba wakomeretse, ariko nanone ese hari ibyo twirengagiza mu miryango yacu? Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, kanda like, sangiza abandi iyi video, andika igitekerezo cyawe. Byemve ni kwizera niko nitwaye, nitoza TV Rwanda. Turasubira mu kanya.